Povodom istraživanja naseljavanja Crnogoraca na jug Srbije, u Topličkom, Kosaničkom i Jablaničkom okrugu, u periodu nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, gost Narodne biblioteke u Nišu bio je publicista i istraživač crnogorske dijaspore Nenad Stevović. Ja kao direktor biblioteke mogu reći, nikada nemojmo da zaboravimo naše korene, jer ova era globalizacije zaista preti da uništi sve ono što je posebno kod svih naroda, prosto zamenjuje neke tradicionalne vrednosti nekim univerzalnim vrednostima i svi mi moramo na sebi svojstven način da se borimo, da sačuvamo tu svoju posebnost i utoliko mi je i drago što ste vi danas gost Narodne biblioteke i još draže što, nadamo se, možda će biti i prilike pa da imamo jednu zajedničku promociju svih ovih pisanih dela. Tom prilikom Stevović je direktorici Narodne biblioteke Sonji Šuković uručio donaciju, komplet knjiga iz domena dosadašnjih istraživanja crnogorskih migracija na prostoru Republike Srbije.